банка. Катнашалар. Аяз, Жәмил. 2 банкы бар. Беренчесендә биремнәр, икенчесендә жаза. Әгәр катнашучы биремне үти алмаса, яки баш тартса, жаза үти. Үтәлгән бирем яки жаза өчен 1 балл. Сәлем, Жәмил. Хәлләрен чек. Әйбәт, нишлибез бүген? Уен уйныйбыз? Так. Менә монда безнең биремнәр, монда жазалар. Әйе. Әйдә, уйный башлыйбызмы? Әйдә, башлыйк. Әйдә, кем беренче, синме, минме? Әйдә, Суефа. Әйдә. Суефа. 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 Син беренче. Әйдә. Торттан беренче биремне кешеләргә агачларның яфракларын бүләк итәргә һәм комплиментлар әйтергә. Моны минем эшлисе килмәсә нинди җәза булыр микән? Хәзер беләбез. Һәм монда эш биюн биергә? Бик кызык. Йо, мин моны эшлим. Давай, син мужик. Дуслар, Аяз безнең хәзер агач яфракларын җыя. Җыя да әйме? Башка кешеләргә бүләк итә башлайларны. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү. Дуслар, бишәү җитәрдер дип уйлыйм. Киттек. Җәмил, моны хатлы җитер микән? Юк, тагын җый бар. Тагын кирәк, әз бит ул. Җәмилгә дуслар гүл әз инде. 6, 8. Монсына да канага булмаса белмим. Аяз, безнең килә дуслар. Менә моны хатлы сиңа җитәме? Җитер, әйдә. Киттек. Здравствуйте, у вас такой красивый пакетик. Возьмите от меня листочек. Здравствуйте, вы так красиво сидите, возьмите от меня листочек. Спасибо, я отдыхаю. Удачи. Здравствуйте, вы такие все красивые. Очень даже красота. А у вас прям белые, такие красивые волосы, а у вас пальто такое красивое. А это Возьмите. что такое золото? От меня подарок вам. Аяз, білесің нәрсе? Короче, келесің де бір... Мене тіге абылар янына келесің де шишку бүләк етесің. Аңладың ма? Комплимент айтып. Давай тезірек. Әне, ки, бар. Здравствуйте. У вас такая красивая палочка. Возьмите подарок от меня. Аяз, булдырдың. Молодец. Аллаға шүкір, булды бітті. Булды, дуслар. Қорқыныш булды ма сен, аяқ ма? Әзірек кіне. Бүтін кіші нендей молайсаң бұл deyip мені қорадылар. Алайса қызық болған. Киттік алайса шираттағы биримге. Киттік, қазір сені шираттың. Әйе. Жәмил, өзінің биримімні мен өтәдім, қазір сені шираттың. Әйде. Әйде. Тек, әйде мұсын алай қалайса. Тек. Нешек? Бір қыз янына келерге де признаться в любви апельсина деген. Нәрсе деген сөз енді бұл? Қазір білер біз олайса. Бұны ұтайсы я жазаны оласың ма? Қазір әйді жазаны да қорай қалайса. Жазаны дейм екен? Мұнсы жеңел. Әйе. Маңайынға қызыл помада білен бір тошка ясарға, индийский тошка. Нешесің сен? Нәрсесің? Ояз, қызығырақ бұлар үшін мен биремні өтейм. Қыз янына келіп апельсинді ератқанын айтырғамы? Әйе. Әйде, оңышылар. Сен бұлдырасың, мен білем. Кеттім, пока. Давай. Сыңға сау бұлашу мекен, yok мекен? Әйде. Өскін Жәмил. Знаете, вот я, когда вас увидел, я сразу захотел вам признаться в любви к апельсину.
Мне так нравится апельсин, его вкусный сок. Он такой сладкий, шонный темле вообще. Спасибо, но я тороплюсь. Да. Вы тоже любите апельсин, да? Тоже люблю. Хорошо. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Апельсин кушать тебя больше. Әне, Жәмил. Әне, бір апай ана отырды. Әне. Әне, орындықта достарсыз көресіздер. Знаешь, когда я тебя увидел, я сразу захотел признаться тебе в любви к апельсину. Мне так нравится апельсин. Я тоже люблю их. Его вкусный сок. Такой вкусный. О, пропай клюв утра, Жәмил яндағы. Может, апельсин покушать? Покушай. А где его взять? В магазине можешь купить. А если нет в магазине? Не знаю. На рынке можешь посмотреть. А если на рынке нету? Ну тогда уж без вариантов. А у тебя есть дома апельсины? Дома закончились. А мне купишь апельсин? Нет, не смогу. Почему? Я друга жду пока. Да зачем этот друг? Я же есть. Я же апельсины люблю. Он тоже любит. Нечестно. Ладно, я пошел. Пока. Жәмил молодец, булдырды. Молодец, булдырды. Рахмет. Ул апай саған нәрсе дейді? Сен ана нәрсе турында сөйледің. Онда екі апай бар деп. Ну сен сөйлештің бір апай белән апельсин турында. Нәрсе дейді ул сиңа? Екі апай бар дейді. Ну берсе нәрсе дейді. Ну, олар әйтәләр, короче, миңа да апельсин ошыйды. Әнә скамейкада отырайым, ул миңа әйтте, мин дә апельсиннар яратам, мин сиңа алыр идем, ләкин акча юк ди. Onlar әйтте, мин дустымны көтәм, ул да апельсин ярата диде аннары. Аңладым. Әйдә, хәзер минем чираттыр. Киттек. Давай. Нәрсә микән? Бүтән кешене 8 март белән котларга. Монсы җиңел. Кызык. Ә хәзер җаза ниндиләгер микән? Әйдә. Әйдә. Биткә йогурт сылап, кояшта кызынырга һәм җыр-җырларга. Хәзер 8 март түгел, кешеләр мине аңламаслар, шуңа күрә мин җазаны үтим. Молодец. Йогурт. Күзлекне салып куям. Кызык. Синең белән дә, Эмиль. Давай. Аяс. Киттек, дуслар. Дуслар, карагыз минем битемә. Киттек скамьягә. Кайсы кайында? Кайсы син? На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Булгандыр, все, булды. Дуслар, йогурт шундый шәп, тәмле. Кабырга берәр, ә? Мә, як. Дуслар, исегездә калдырыгыз. Дусларыгыз белән уйнаганда менә шу җазаны бирерсез. Шәп җаза, мин ашадым. Чираттагы жаза туалетный бумага белән булмастыр, дип. Ә мин наоборот, уйлыйм. Туалетный бумага белән булсын дип. Шәп була, аннары мин синнән көлөрмен менә шулай. Ярар. Көлерсең, молодец. Җаза үтәгәч, ашарга да ярый. Чо. Бермим. Молодец. Син миңа булышмадың, кит. Китмейм. Мә инде, мә бер тапкырына кал. Кирәк. Знаешь, давай уж бетерин тиздере. Унисе киләе. Ашыда инде чистый. Красавчик, молодец. Только синен битен азрак килша. Короче, Әйдә, давай хәзер мен чиратың. азрак болгатым буларны. Әйдә, ә мин җазаны булган. Давай. Шай җиткәндер, ме? Әйе, булгандыр. Давай. Тек, әйдә. Әйдә, ал. Берем алам. Кешеләрдән Балташка кадәр ничек барып җитәргә икәнен сорарга. Шәп бирем. Белмим. Әйдә, җазаны кара. Давай. Наушник киеп, кычкырып җырларга. Шәп җаза. Әйдә, Ай, син моны. тисең. Менә. Җазадымы?
Айда, біттік. Айда, сындағаш, күтті сенің ләгімді. Сенің алым, менің еш ерегімді. Айда, сындағаш, күтті сенің ләгімді. Сенің алым, менің еш ерегімді. Ой, Жәмил. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Давай, жанны башлады. Ғұмырым шылай ұзарма гүл, сені ғана күтіп. Ғұмырым шылай ұзарма гүл, сені ғана күтіп. Жәмил, вообще молодец болдырдың. Кішілер саған неше қорап тұрдылар. Реакциялардан не дейді? Білесің бе, шундай қызық бір реакция болған. Біз, барамын, мәмен. Мамихан бір опай, мен жүрге башладым. И бір опай такой телефоннан сөйлешейді. Мен шундай қорады. Будто ба мен нендейдір непонятный кішеймі. Вот, мен дұрыс бітінде. Өзіңе қорали, а? Олар восхищение білән қарылар. Понимаешь? Ояз, не ішлейсің сен, а? Көрмейсің мұны? Құяштан қойсысын олырған мекен деп сұрайым. Құяш, қойсын олырға. Сойлайын дедізіре. Ярар, үйде. Сені күтіп ойнап табылмай. Рахатләні. Ең оқырын олырға керек. Міне. Үйде. Дейлегір мекен. Үйде. Ой, дуслар. Бірер кіші білен исәнләшіргеді, һәм әйтірге. Опай, яки молай, сіздің ортығыздан қорилар. Турығына барығызда һәм ортығызға қорамағыз. Мұнсы бек қызық. Жаза қорамыз сразу мұнығына. Йо. Қайыр жаза ненде болыр мекен? Әйде жазаны қораймыз. Ой! Мусор күйонына барасың да? Бес тапқыр шунды тәмілі деп айтасыз. Әйе. Иксі қызық. Сойла давай бірсін. Қойсын сойларға мекен. Әйде мұна мұнсы қызығақ болыр деп ойлайым. Әйде. Кеттік мұ дұсылар? Кеттік. Кішілер, әйде кескілі. Білмейм ме? Привет. За тобой следят. Иди прямо и не оглядывайся. Давай я сен бұлдырырсың. Или бұлдырмас мекен? Алло, босс, я его нашел. Это он сожрал весь хлеб и не поделился сутками. Да, это он. Я его нашел. Он сидит в парке. Описание: черные волосы, синяя куртка, носки серые, сидит в телефоне. Да, это я прям знаю, что это он съел весь хлеб и не поделился сутками. Все, пацан, попался ты. Ой, Жәмил болды. Ой, құрықты оқыры. Әйде, қазір сенекше аттың башлайбыз. Алам. Берем. Онда сен башлайын. Құлаққа носки киергеді, бірер кіші білін селфи осарға. Әйде жаза. Әйде ненде жаза мекен? Әйде, мәтмен анысын алайым әлі. Әйде. Нәрсе? Икі қошық горчица ашарға? О, шеп. Қойсын, әйде. Я хочу, чтобы круто было. Давай. Сойлайым мені? Әйде горчицаны. Давай. Әйде, давай. Кеттік. Қорқам. Үйім Жәмилдің реакциясында қорыс келе. Көптіріп алымысың нешек? Конечно, әйде. О. Жете ме? Әйде. Бір қошық қынындыры, пожалуйста. Жоқ, екі қошық, әйде. Мен әзірек кіне представлять етем Жәмилдің аузында қазір нәрсе. Тәулі ме? Тәулі? Бек. Әйде екінші қошында жейбәріңде? Әйде екінші қошық, әйде. Жақшырақ сұлай башладым ақырсы. Ислері мұнда қатлы келе. Әйде. Бектәм. Мұнсы прям кубие. Жәмил, болды, молодец, бар, құсып кел. Шәпмі? Бектәмлі. Ярам, Жәмил, молодец, бұлдырдың. Рахмет. Мә, іші бол, мә. Рахмет. Лучше.
Ояз, сен менен келесін, өзің қойып қарай аласың ба сен? Енді. Бір қашық хотя бы, мужик болсаң. Сен қызма. Мужик, айдем, қорап тұр, қора, мен қар сенен де көбірек олам. Давай, бекка. Не, қара мен қатын алдым. Тәмлі ме? Су беріңіз. Нереально фу. Достар, яңғыр башланды. Шуңа күрә бітірге булдық. Біз үйге кеттік, достар. Әлігі ойымда кім жеңуші біз тәки біле алмадық. Шуңа күрә жазаларны һәм биремнәрне шоянның инстаграмына yazығыз. Лайклар қойғыз һәм бізге yazылығыз. Пока, достар! Сау болыңыз! Пока-пока!